confident kumba shailong namang confident ni namar ba aswaban tep nomination ni lawan keleng-keleng ki perlu jenga jong ba pencengan jong ba kerang bat ki samla ki la tri keleng kini election ka internet namar ba borok-borok ki klaim kelas election ka compare bat kini election mentah borok-borok ki klaim ke real election kan sedang hadirin ke scrutiny hadirin ke file nomination diberi kini elek kini play namar ke real election mood kan sedang nado lesai ni lesisi tepang alik keleng-keleng asio apa kebiang kini mulai gini ke jeng pernah jeng ke BJP bahkan aja ke sana itu pihak atau kan nyarapnya kan ketak itu di ke BJP teka lalik buat ke NPP tanpa kinom sebut pasti kinwan ke Kongres. Try kubo mencuai PE election ni ke by election ni kibehe di lalik ke NPP tanpa voters part dari behe dan beri kinlik kat sebakimon. Kat kum gaji sautu jengah ini ki arlai sini. Na Giant Hills, na West Hills. Wat cepok garuhil seru ngai phone ngai iba ki babon ni ki kin phai sa ke Kongres hoi ki NPP ro kin yoi kat BPP ro kin yoi ki UDP ro kin yoi dekat kum ga jing ki janga ala man bakla ro tamba babon ni ki sio jan ba kini election kum kalong menta ga compare ni election nama ga jing pendik Haman ki Jaka lade Assam lade Wepat ki Benta jongka India ki beri ki pai ba ka Kongres ka kam skan ka Kongres ka kam satu dia ka sensar ka kada dengan try ki bobon bat ki beri jongka BJP ru kermen ba kinwan pai jaga Kongres kata ki jonga kadon ru ka jing sio diau ka jing song si hapling ki leader jong ke BJP namar ke BJP kam sunyo ya ki notice ke jing bombo kandidat jong ke BJP ke pen Isai Kedar ba ke BJP ke neglect ya ke notice kamtam ya ke Meghalaya Kanagalan Mizoram lai ladawat kandidat ki menurut banbo kibai it say kini pen iba ki divide jai ujung ki bon ki party lada ki telot lene ki klaim ki bo kandidat bandon ka kontak ban yo experience ki nong train ke BJP ko malong menta ka set ki nong train le jong bat ka jo ko poro ka neglect khamtam ye ka Meghalaya ka ba BJP ka sayo hado 10-15% ko vote share ki election ki ba per dengan try ki nong Meghalaya ki nong Northeast na do na Nagaland ba ki juai ngini bantip ba NPP kalong kanong ki tliu ke BJP kalau kum ketua ban rai ceklia nya perkat bahai kata NPP kam desu ke parti ke ba kontrol dalade andre kala de boleh kontrolang menta ke BJP ru ka johi mutala kontrolang da ka NPP ya ka BJP kini ke baro ka don ka apa ka cuma nama ba boleh ba kat ka national party kepala don ke base balai de election MP haman le kisnem mentah kami le show ke don ke ke kalendat ke cingfu jongki ila pan kita ini lade ke constitution ne ke sidel de kibai ni perkat ha di BJP kemde ki bi start jangan try dan ini ila ban don ke jing agreement baki baik parti bakin kene ke Raja Sabha you never know tambah BJP will not go empty handed can one big something can one big the Hebrew jungi ngatrai one day can realize ke jingbong file jong the BJP kadon ke challenge